tuyongera Imana tukomera Imana amashi tumuongezee Mungu kwa makofi mengi sana. Iduhaye uyu mugoroba mwiza wo gutarama. Ametupa jioni hii ya kuendelea na kushiriki. Mugoroba ni umwanya wo gusenga Imana. Hii jioni ni ya kuomba Mungu. Ni umwanya wo kuganira n'Imana. Ni muda wa kuongea na Mungu. Ni umwanya buri wese agomba kubohoka. Ni muda kila yote anafaa kuwa huru. Akegera Imana. Na kumkaribia Mungu. Akagira icyo avugana n'Imana. Na kuweza kuwa na jambo atakalolizungumza na Mungu. Akagira icyo yabwira Imana. Na awe na jambo ambalo ataliambia Mungu. Nanje ndabiyegereje. Nami nawakaribisha kugira ngo uyu mugoroba tubane. Ili jioni hii tuwe pamoja. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Nageze hano ejo. Nimefika hapa jana. Naharaye. Melala hapa. Tugiye gutaramana uyu mugoroba. Tunataka kushiriki pamoja jioni hii. Nindangiza ntahe. Alafu nirudi nyumbani. Nongeye gushimira abadiakoni bantumiye. Shukuru tena madikoni walionialika. Hamwe n'abashumba bavyemeye. Pamoja na wachungaji waliokubali. Namwe mubikunze. Nanyi ambao mmependa. Eka twese dukomera Imana. Sote tushangilie makofi. Ndabashimiye cyane. Nawashukuru sana. Hari abagiye badusura kenshi. Kuna wale ambao wametutembelea mara nyingi. Abayumbe nari nababwiye ngo nzabashimira n'ingaruka hano. Waombezi nilikuwa nimewaambia nitawashukuru nikiwa hapa. Mwakoze byinshi Imana ibahumugisha. Mfanya mengi, Mungu awabariki. El Shaddai mwarakoze Imana. El Shaddai Mungu awabariki sana. Elohim mwarakoze Imana. Elohim Mungu awabariki sana. Amakorari yose mwagiye mukora byinshi. Wanakwaya nyote mmefanya mengi. Hamwe n'abashumba n'abandi. Pamoja na wachungaji. Mufashe dukomera Imana amashi. Alafu mtusaidie tupige makofi. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Injili ilivyoandikwa na Luka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka. Injili ya Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka. Igice ca mbere. Mlango wa kwanza. Murongo wa 24. Mstari wa 24. Ariko ndashaka wa 25. Lakini nataka mlango wake wa 25 hapo. Hanyuma turaza gusoma mu gitabo cyo kuva. Alafu tutakuja kusoma katika Kutoka 13 murongo wa 17 mstari wa 17 tugeze kwa 18. tufikishe hapo 18. Sinzi impamvu mutaraheza evangeliste ruboneka mikrofone. Irahari? Ipo. Nagize ngo ntayifite. Kuna. Reka dufatikanye. Tutaombatane. Bukeye uwo mugore we Elizabeth. Bukeye uwo mugore we ni umugore wa Zekariya. Asama inda. Abisha amezi 5. Ntabwo ari mwe muhisha inda mbere. Zatangiye kera. Si nyinyi mnaficha mimba wa kwanza kwa sababu imeanza hapo mbele. Ariko izubu ndagira ngo ntiziki. Lakini za siku hizi ni kama barashazisha abakeshu. Kwani wanaficha? Zararangiye. Imeshaisha. Ubungu ni kuri mutandao nta kibazo. Siku hizi ni mtandaoni, hamna shida. Asaminda ayihisha amezi 5. Hata baada siku akachukua mimba. Ariko yari umuze yitangaza. Lakini alikuwa ni mwaminifu wa ajabu. Niba ntare ko yari yaragize. Sijui kama yeye hajapitia hizo hatua zote za amezi 5 yose. Ariko yari afite impamvu. Lakini alikuwa na sababu. Tugiye kumva hano hepfo. Ambayo tunataka kusikiza hapa chini. Aravuga ati Yego. Uku niko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo. Uku niko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo. Ikanteturura mu bantu. Komeze. Oya naho ngaho. Uku niko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo ikanteturura mu bantu. Hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile alizoniangalia ili kuniondoa aibu yangu mbele za watu. Kweli. Kuva 13 murongo wa 17. Kutoka 13 mstari wa 13-17. Farao amaze kureka ubwo bwoko bugenda. Imana ntiyabacisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya. Nubwo ari ibumoso. Busamo. Ariyo busamo. Okay. Farao amaze kurekura ubwo bwoko bugenda, Imana nyuma y'imyaka 430
baada ya miaka bari muri 430 walikuwa katika Misri. igihe cyo kugenda gisohoye, Wakati wa kuondoka ilipowadili, Farao abarekuye, Farao alipowatilia, Imana igira gute? Mungu akafanyaje? Imana tiyabacisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya. Ntabwo ari Satani wabikoze, ntabwo ari abadayimoni. Imana tiyabacisha inzira ya hafi. Mungu hakuwapitisha njia ya karibu, Yemera kubanyuza mu butayu bagenda imyaka 40. na akapenda awapitishe kwenye nyika ambako watapitia miaka 40. Ngaho soma. Nubwo ariyo busamo, Nubwo yari ya bugufi, yari shortcut. kuko Imana yibwiraga iti, Yego, abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara, hari impamvu Imana yari yabikoze. ngo basubire muri Egiputa. Yego. Amen. Wasomye no 18? Oya. Soma no 18. Ahubwo Imana ibagendesha ibizingu. Imana ibacisha muri za zigizage. Ibizigu. Ibacishije mu nzira inyura mu butayu. Yego, kuko barazengurukaga bukira bagaseruka aho bavuye. Walikuwa wanazunguka, jioni ikifika wanarudi pahali wametoka. Yego. Ibacishije mu nzira inyura mu butayu, ikaja ku nyanja itukura. Yego. Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa bafite intwaro. Amen. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uhimbarizwe uyu mugoroba mwiza uduhaye. Uhimbazwe Yesu mwami, uzutugenera ibyiza. Hari icugambiriye kuri uyu munsi wa none, ijuru rikingura iyi nkuru. Natamani ukuambia habari hii. Ivuga ngo Imana ikurebe, Bali nasema Mungu akuangalie, hanyuma iguteturure, na alafu aweze kukusaidia. akondolea aibu. Yes. Yego. Imana ikurebe, Mungu akuangalie, nirangiza iguteturure. alafu akuondolee aibu. Uyu mugoroba Imana ikurebe, Jioni hii Mungu akuangalie, nirangiza alafu iguteturure, akuondolee aibu. Mungu ni yule yule jana hata leo, milele habadiliki. Yeye ni yule yule, amini neno lake alilosema nawe, atakawe ni kweli atatimiza, ijapo sisi twabadilika. Jana hata leo, Mungu wetu ni yule yule, ijapo sisi twabadilika. Yule yule, jana hata leo, milele Mungu wetu ni yule yule. Ndabaganirizamwe ibintu bibiri. Tawazungumzia mambo mawili. Icyambere, Kwanza, ndababwiramo strategy Satani azakoresha, nitawaambia mbinu za ibilisi anazozitumia kugira ngo agatire ibintu byacu, ili aweze kufunga vitu zetu, kugira ngo agatire imigisha yacu, ili aweze kuzifunga baraka zetu. nindangiza Alafu ndababwira impamvu Imana nitawaambia sababu Mungu izayemera yuko tunyura mu bikomeye, atakubali tupite kwa magumu. kubera ko Imana izayemera ko rimwe na rimwe dusa n'abatsinzwe. Kwa nini Mungu mara moja anapenda tupitie kama tumeshinda? Kubera ko Imana rimwe na rimwe izayemera yuko tunyura mu butayu. Kwa nini Mungu saa moja anakubali tuweze kupitia kwenye jangwa? Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Mungu ni yule yule we, jana hata milele abadilikiwe. Yeye ni yule, Mungu ni yule yule we, Mungu ni yule yule, jana hata leo, milele abadiliki. haleluya. yeye Ni yule yule, Mungu ni yule yule, Mungu ni yule yule,
ni kweli atatimiza, ijapo sisi twabadilika. Yeye ni yule yule jana leo, Mungu wetu ni yule yule. Haleluya! 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 Kubera Imana yo kwemera ko umuntu apfakara. Kwa nini Mungu akubali mtu awe mjane? Agapfakarira mu butayu. Na anakuwa mjane kwenye jangwa. Adafite icyaha abantu. Bila kuwa na kile atakacho. Bene wabo bagaceceka. Ndugu zake wananyamaza. Bidaturutse kuzaha yako. Isipotokana kwa dhambi alizozifanya. Bidaturutse ku mafuti. Ilipotokana na makosa yake. Ariko Imana igaceceka. Lakini Mungu ananyamaza na hiyo inatendeka. Kubera Imana izaye. Kwa nini Mungu anakubali haya? Biblia yatubwiye. Biblia imesema Zakaria n'umugore wiwe na mkewe ngo barabakiranutsi walikuwa watakatifu. Haleluya! Barabakiranutsi b'Imana, walikuwa ni wenye haki wa Mungu. Kandi Zakaria Imana yamusanze ari mu murimo. Mungu amempata akiwa kazini mwake. Ntabwo yari umunebwe, hakuwa mdhaifu yari kabisa, umukozi w'Imana, alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Ariko Imana, lakini Mungu yaramuhaye umwana. Mungu hakuwa amempa mtoto kubera yuko Elizabeth yari ngo eti kwa maana Elizabeth alikuwa tasa. Tena ngo bari bageze mu zabukuru, walikuwa uzeeni. Tegurura hetse ewe Sara we, amarira ararangiye, shimimana imvura y'umugisha iragoye, manuwe no kukwereki neza yanjye. Aburahamu we, mbese wabasha kubara umuvure Aburahamu we, mbese wabasha kubara umusenyi wo ku nyanja. Nikuruzaba bawe ruzangana mura dore n'umwite kusezera aywe. Nikuruzaba bawe ruzangana mura dore n'umwite kusezeranye. Hari strategy Satani azakoresha. Kunazo mbinu za Ibilisi anazozitumia. Hari amayeri Satani azakoresha. Kuna ujanja wake Ibilisi anaotumia kugira ngo igatire umugisha wawe, ili aweze kufunga baraka zako. Bwana sifiwe sana. Amen. Strategy ya mbere Satani azakoresha, mbinu ya kwanza atakayotumia Ibilisi, yananiwe kwicuza abacho na asiposhindwa kukiharibu kile utakachokuwa, aragitinza na ataweza kukichelewesha. Yananiwe kwica destiny yawe, akikosa kuweza kuharibu kesho yako, arayitinza, ataiweka ikae kugira ngo amaherezi zaruhifi, ili mwishowe iweze kuharibika. Yananiwe kwicuza abacho, na akikosa kuharibu kile utakachokuwa, agushira kuri stage yo gutegereza, atakuweka kwenye stage ya kungojea, waiting stage, na atakuweka hapo ungojee, kugatebe ko gutegereza, na kiti cha kungojea. Imyaka igacana, miaka inaingia, indi gataha, ingine inapita, kigerageje cyose, kila unachokijaribu tote kikanga, inakataa, kinakataa, kigasana kwa kundi you how downloading ikintu network ari nkeye, inakaa ni kama ni vile una download kitu alafu network ni mbaya, ikazerera gusa, inazunguka tu, ikazerera gusa, inazunguka. Ni strategy ya Satani. Hiyo ni mbinu ya Ibilisi, strategy ya Satani, mbinu ya Ibilisi. Ariko nawe tumucaho uyu mugoroba, lakini naye tumkemee jioni hii. Uyu mugoroba, jioni hii, network ayijurujemo, network ya mbingu iweze kuingia. Bwana sifiwe sana. Haleluya.
uyu mugoroba network y'ijuruzemo jioni hii network ya mbingu ingie, kugira ngo icuri kudownloadinga ili kile unacho download cyihute kiweze kwenda kwa kasi. iyo nzira y'umurongo w'umugisha wawe, Hiyo njia ya baraka zako uyu mugoroba ifunguke. jioni hii ifunguke. Na dufashe gusoma mu Migani Atusaidie kusoma kwa Methali 13 murongo wa 12. Methali 13:12. 13:12 mu Migani. 13:12 Methali. Yego. 13:12. 13:12 Methali. Ndatekereza ko ariho. Fikiri natumaini hapo. Yego. ubwiringiro burenzwe Oya. Ntabwo burenzwe. Burerezwe. ubwiringiro burerezwe Ico umuntu yari yiringiye iyo kirerezwe butera umutima kurwara. butera umutima kugira gute kurwara. dufite abarwayi ba processes iyo uyishaganyije gutya gato, Tuna wagonjwa wa process, ukigusa tu kidogo, iyo uyikozeho ukigusa kidogo, na barwayi kubera barayitegereje barategereza, ni wagonjwa kwa sababu wamengojea, barategereza wakangojea. Satani abashira muri pending, Shetani akawaweka kwa kungojea, abashira mu gutegereza, akawaweka wangojee. ubwiringiro burerezwe Ile tumaini iliyokaa butera umutima kurwara. inafanya moyo uugue. Dufite abarwayi b'urushako, Tunao wagonjwa ambao wakuoleka bategereje walingojea, bararirimba, alafu wakaimba, barategereza wakangojea. iyo urushaganyije Ukigusa hivi kidogo ukoze mu gikomere. utakuwa umegusa kwenye kidonda. Dufite abarwayi b'uruzaro, Kuna wengine ambao ni wagonjwa wa uzao, iyo urukozeho ukigusa hivi. ariko turabwira Imana uyu mugoroba, Lakini tutamwambia Mungu jioni hii, reke duhe Imana icubahiro. tumpe Bwana utukufu. Haleluya, Haleluya, Bwana sifiwe sana. amen. Niba ari Satani yabifunze, Kama ni ibilisi amefunga, niba ari Satani yabitindije, kama ni ibilisi aliyechelewesha, uyu mugoroba turabwira Imana ngo Mana, jioni hii tutamwambia Mungu, inzira y'umugisha wawe njia ya baraka zangu ifunguke uyu mugoroba. iweze kufunguka jioni hii. Satani areke kuyitisha, Shetani asiikalishe, Satani areke kuyitisha, shetani asiicheleweshe, Satani areke kuyitisha. shetani asiicheleweshe. Reke twongere duhe Imana icubahiro. Wacha tumpe Bwana utukufu tena. Haleluya, Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe sana. amen. Arabizi neza Anajua vizuri kuko nashira umukobwa ku gatebe ko gutegereza, ya kuwa akiweka binti kwa kiti cha kungojea izarangira mumazemwe amateraniro, itaisha akimaliza ibada kwa kweli, arangira rindaye. naisha akiwa ni malaya. Hari abantu bize guhimba ikinyoma kitabaho, Kuna watu ambao wanaweza kuunda uongo wa kweli kweli bahinduka bapagani hirya na y'abapagani wakabadilika kuwa wapagani zaidi ya wapagani, kubera processes yabo yatinze. kwa sababu ya process imekaa. Satani abikora Shetani akifanya azica abakozi, anajua kile alichokifanya kweli kweli. ubwiringiro burereza Tumaini iliyochelewa butera umutima kurwara, na inafanya moyo uugue, ariko ijuru ry'Imana bali mbingu ya Mungu bigusure kuko ryasuye ikutembelee Zakariya, kama vile imemtembelea Zakaria ari mu murimo w'Imana, akiwa kwenye kazi ya ijuru Mungu. riramusura, Mbingu ikamtembelea, agira ubwoba, akaweza kuogopa. malaika aramubwira ngo ntutinye, Akamwambia usiogope malaika, aramubwira ngo gusenga kwawe akamwambia ombi sala lako ngo kwarumviswe imbere. imesikika mbele za Mungu. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya, Haleluya. nubwo ukecuye, Hata kama wewe ni nubwo shosho, ushaje, hata kama wewe umezeeka, ariko gusenga kwawe. lakini ombi lako. Mwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo Imana iziyashira mu icupa. Mwandishi wa Zaburi akasema Mungu anaekanga kwa chupa. Hari ahantu Imana iziyashira, Kuna pahali Mungu anaweka maombi. umunsi ushitse w'Imana Siku ikiwadia ya Mungu, ijuru rizaryiho, mbingu ukumbuka. ijuru umunsi ryagutabaye we uzaja kwira abantu, azamenya yuko iwawe zahindutse we. Haleluya, Haleluya. Bwana sifiwe sana. anajibu maombi, anajibu mahitaji, anajibu wewe, anajibu maombi, anajibu wewe, anajibu mahitaji, anajibu maombi wewe, anajibu maombi, anajibu wewe, anajibu
anajibu maombi we, anajibu maombi, anajibu mahitaji. Nukuri ongera usubire kuri wa musozi. Ongeza tena urudi kwa mlima huu. Ongera usubire kuri rwa rukerera. Ongeza tena urudi kwenye asubuhi alfajiri. Dore ndi kumwe kwa mbere ikora mutima. Witinya shuti we witinya. Aiwe Dore ndi kumwe nawe sese za kwibagirwa. Kuko wa mbere ikora mutima. amarira we, amarira yawahindutse ibitwenge. Wewe umaze iminsi ubabaye, Imana irakwibutse, irakwibutse. amarira yawahindutse ibitwenge. Wewe umaze iminsi ubabaye, Imana irakwibutse, irakwibutse. Wanasifiwe sana. Usitoke mlima wa maombi. Tukave ku musozi wa masengesho. Tuve ku musozi wa masengesho. Usitoke mlimani pa maombi. Tuve ku masengesho. Usitoke kwa maombi. Tuve ku mavingo vyatinze. Usitoke kwa maombi eti. Hari ijuru riri gukora. Kuna kile mbingu inafanya. Ijuru ko rirategura Yohana wako. Mbingu inaandaa Yohana wako. Ijuru ko rirategura Yohana wako. Mbingu inamwandaa Yohana wako. Ijuru ko rirategura Samueli wako. Mbingu inamwandaa Samueli wako. Kuva ku masengesho. Wacha kutoka kwenye agano. Kuva ku musozi. Wacha kutoka mlimani. Haleluya! Haleluya! Asifiwe Yesu. Amen. Tuzamurire Yesu. Tuinue utukufu kwa Mungu. Witinya shuti we witinya. Dore ndi kumwe nawe sese za kwibagirwa. Kuko wa mbere ikora mutima. Amarira yawahindutse ibitwenge. Wewe umaze iminsi ubabaye, Imana irakwibutse, irakwibutse. Amarira yawahindutse ibitwenge. Wewe umaze iminsi ubabaye, nubwo Satani ashiraho imigozi, hata ibilisi aweke kamba, nubwo ashiraho inkuta, hata aweke kuta, na Yeriko yarasenyutse, hata Yeriko imebomoka, na Yeriko yarasenyutse, hata Yeriko imebomoka. Nubwo atambika bikomeye, hata aweke vigumu, bikomeye kurusha inyanja itukura, si vigumu kuliko bahari ya nyekundu. hari umunsi w'Imana, kuna siku ya Mungu. Haleluya! Haleluya! Bwana asifiwe. Deka kuva imbere y'Imana. Wacha kutoka mbele za Mungu. Deka kuva imbere y'Imana. Wacha kutoka mbele za Mungu. Hari shimana iri gutegura. Kuna kile Mungu anakiandaa kwako. Hari shimana iri gutegura. Kuna kile Mungu anakiandaa. Hari shimana iri gutegura. Kuna kile Mungu anakuandalia. Yeriko, Yeriko, nzakubona. Yeriko, Yeriko we, nzakubona uriduka. Yeriko, Yeriko we, nzakubona uriduka. Yeriko, Yeriko we, nzakubona uriduka. Yeriko we, nzakubona uriduka. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Strategia ya kabiri Satani azakoresha. Mbinu ya pili anayotumia ibilisi. Strategia ya kabiri azakoresha. Mbinu ya pili anayotumia. Ufite urufunguzo rw'umugisha wawe. Anaye kifunguo cha baraka zako. Uwimana yashizemo urufunguzo rw'umugisha wawe. Yule ambaye Mungu ameweka kifunguo cha baraka zako. Satani aramwibagiza. Shetani atamsaulisha. Satani amukura mu bitekerezo vyawe. Anamtoa mawazo kwako. Uwimana yateretsemo urufunguzo rw'umugisha wawe. Yule ambaye Mungu ameweka kifunguo cha baraka zako.
uwimana yashizemo urufunguzo rwo gufungura ngo winjire muri destiny yawe. Yule ambaye Mungu ameweka kifunguo ili uweze kuingia kwenye kesho yako. Ugera kuri gakondo yawe. Ufike kwenye mali yako. Arakwibagirwa. Atakusahau. Azayibagirwa. Anasahau. Azayibagirwa. Wanga anasahau. Azayibagirwa. Anasahau. Ni strategia ya Satani. Hiyo ni mbinu ya Ibilisi. Strategia ya Satani. Mbinu yake Ibilisi. Ni gitangaza. Ni ajabu. Kalebu na Yoshua. Kalebu pia na Yoshua. Na abakozi b'Imana baba. Watumishi wa Mungu walioishi pamoja. Mu gice cya 14 muri Yoshua. 14 Yoshua. Hari Imana yari yaravuze kuri Kalebu. Kuna kile Mungu alikuwa amekisema kwa Kalebu. Kubera igitaramo bataramanye. Kwa sababu ya ibada walizokuwa nazo pamoja. Umunsi abagabo 10 bose bazana inkuru z'incamugongo. Siku waume 10 walikuja na habari za kukatiza tamaa. Ariko Yoshua na Kalebu. Lakini Yoshua pia na Caleb. Ngo kubera yuko bari bafite undi mutima. Kwa sababu walikuwa na moyo mwingine. Ntibabona abagabo bakomeye bari. Hawakuona waume ambao wako mbele zao wakubwa. Ibo babona isezerano ry'Imana. Wakaona agano la Mungu. Babwira abantu ngo nimutuze. Wakawaambia watu tulieni. Niba hari Imana yatuvuze. Kama kuna kile Mungu amesema kwetu. Niba hari Imana kama kuna kile Mungu amesema kwetu. Imana si umuntu ngo ibeshe. Mungu si mtu adanganye. Si umwana w'umuntu ngo yishu. Na si binadamu ili aweze kujuta. Twizicirwa inzira. Hawezi kupewa njia. Twizikangwa n'imisozi. Hawezi kuogopeshwa na milima. Twizikangwa n'igihe ngo ntigishoboka. Hawezi kuogopeshwa eti nyakati haziwezekani. Kwa maana ni Mungu anayejitosheleza. Babwira abantu ngo niba Imana itwishimiye. Wakawaambia watu kama Mungu ametufurahia. Izatugeza muri kiriya gihe. Atatufikisha nchini humo. Iryo jambo. Neno hilo rinezeza Imana. Likamfurahisha Mungu. Imana ivuga ijambo kuri Mungu akasema neno kwa Caleb na Yoshua. Iravuga ngo kasema uhawe gakondo yawe. Umepewa kwako. Yari kumwe na Yoshua. Alikuwa na Yoshua. Ayo masezerano. Hizo agano. Mose. Musa. Ayasigira Yoshua. Akayatia Yoshua. Aramubwira ngo hari Imana ivuze kuri Caleb. Akamwambia kuna kile Mungu amesema kwa Caleb. Nugera mu gihugu. Ukifika kwa nchi. Ugiye kugabura gakondo. Ukitaka kugawanya kila mtu pahali kwake. Hebron ya Caleb irahari. Hebron ya Caleb ipo. Uzayimuhe. Umpe. Yoshua aramwibagirwa. Akamsahau. Bigeze mwigabura. Ilipofika kwa kugawanya aramwibagirwa. Akamsahau. Aramwibagirwa. Akamsahau. Mleke tutange haleluya. Cha tushauti haleluya. Haleluya! Haleluya! Bwana sifiwe sana. Amen. Satani ni gitanga. Shetani ni mtu wa ajabu. Ariko Imana izikigomba gukora. Lakini Mungu anakijua kile atakachokifanya. Aramwibagirwa. Akamsahau. Barasangiye. Wakiwa wamechangia. Baragorana. Wakiwa wamesumbuka pamoja. Baragendanye. Wakiwa wametembea pamoja. Uyu munsi wa none. Siku ya leo. Munemerere. Munikubali. Munemerere mbasabe kingiki. Niwaombe jambo hili. Mukuri mfane ku bantu. Muweze kutoa lawama kwa watu. Manza munyemerere. Sikiliza kwanza. Mukuri mfane ku bantu. Toa lawama kwa watu. Mukuri mfane ku bantu. Toa lawama kwa watu. Liste yose wakoze yo gupfana abantu. Orodha uliyoiweka kuwalaumu watu. Yisibe. Weza kufuta. Yisibe. Futa tafadhali. Yisibe. Yifuta tafadhali. Bamwe warababorose. Wamoja umewablock. Abandi ndi ukivugana nabo. Wengine amzungumzi na wao. Warakwibagiwe. Wamekusahau. Oya! La. Kuri mfane ku bantu. Toa lawama kwa watu. Kuri mfane ku bantu. Toa lawama kwa watu. Ushi mbere y'Imana. Nenda mbele za Mungu. Mwibwire ngo hari ico wamvuga. Na umwambie kuna kile umesema kwangu. Bwana sifiwe sana. Amen. Asifiwe Yesu. Hallelujah. Amaze kubwira Yoshua ngo hari Imana yamvuzeho. Baada kwa ameambia Joshua kuna kile Mungu amesema. Iravuga ngo Yoshua. Biblia inasema Yoshua akamwambia. Barangize. Alafu amuhumugisha. Akambariki. Aramubwira ngo ngiri ya Hebroni. Akamwambia ndio hiyo Hebron. Ni gakondo yawe. Hiyo ni kwako. Genda uyirwanire. Nenda ukaipiganie. Strategy ya Satani. Mbinu za Ibilisi. Yibagiza ufite urufunguzo rw'umugisha wawe. Anamsaulisha yule anaye kifunguo cha baraka zako. Akakwibagirwa neza. Na anakusahau kweli kabisa. Akakwibagirwa mwaragora. Na anakusahau mkiwa mmesumbuka pamoja. Akakwibagirwa mwarasangiye. Anakusahau mkiwa mmechangia bure. Ari kwijuru ry'Imana ritari. Bali mbingu za Mungu zinakukumbuka. Imana yavuze. Kile Mungu amekisema. No kugikoriza. Na atakufanya atafanya. Imana yavuze. Kile Mungu amekisema. Ibari Imana yavuze. Kama kuna kile amesema Mungu. Aya. Hallelujah. Tukongere tuimanishe. Tumpe Bwana utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Amen. Abantu benshi bavuye kuma. Watu wengi wametoka kwa Mungu. Imana yarababesha. Eti Mungu amewadanganya.
Imana yarababeshye. eti Mungu amewadanganya. Abandi bavuye mu gitaramo. Wengine wametoka kwenye ibada, Imana yarababeshye. eti Mungu amewadanganya. Ariko Imana niba yaravuganye Bali nawe. Mungu kama amenena nawe, Niba hari ijambo Imana kama kuna kile Mungu amesema na wewe, ukuri kw'Imana izagisohoza. kweli kweli Mungu atatimiza. Ukuri kose Imana. Kweli Mungu atatimiza. Ukuri Imana izagisohoza. Kweli Mungu atatimiza. Ndakwiringiye nakubangikanya nawe Akwiringiye nakubangikanya nawe. Igihe cya Moridekayi kitaragera, Wakati wa Mordekai kabla kuwadia, ntiyigeze ava ku gatebe k'ibwami, hakutoka kwenye kiti cha ufalme, ntiyigeze ava ku buzamu, hakutoka kwenye uzamu. nubwo yari afite changamoto, Hata kama alikuwa na changamoto, nubwo hari icyo yari yakoze ibwami, hata kama kuna kile alikuwa amefanya ufalmeni, ariko Asuwerusi yaramwibagiwe. lakini Asuwerusi akamsahau kandi kwenye. icyo Moridekayi yari yakoze Na kile Mordekai alikuwa amefanya cyari cyanditswe mu gitabo. kilikuwa kimeandika kwenye kitabu. Tusubire gupfana yuweni, Wewe usilaumu UN, tusubire gupfana abantu, usilaumu watu. La, turebe appointment baguhaye, usiangalie appointment ulizopewa, turebe iminsi wahanuriwe. usiangalie siku ulizotabiriwa. Na Moridekayi zari zanditse mu gitabo, Na hata Mordekai ilikuwa imeandikwa kwenye kitabu, ariko isaha y'Imana itaragera, lakini sawa ya Mungu kabla kuwadia, isaha y'Imana itaragera, kabla saa ya Mungu kuwadia, isaha y'Imana itaragera, saa ya Mungu kabla kuwadia, ntiyigeze yibukwa. hakuwahi kukumbukwa. Umwami yamucaga imbere umunsi yose, Mfalme alikuwa anapita mbele zake kila siku, yamucaga imbere iminsi yose. alikuwa anapita mbele zake kila siku. Satani Shetani iza kubona yuko wenda umunsi umwe Asuwerusi azoruha akibuka, kaja kuona ya kuwa siku moja Asuwerusi atakuja kukumbuka, ica muri Hamani, na akapitia kwenye Haman. iravuga ngo, Akasema hivi, Hamani we, Haman, genda wishe Moridekayi, nenda ukamuue Mordekai, icyo Imana yamuvuzeho kitaragera. kile Mungu amesema kwake kabla kuwadia. Asongoza igiti, Na akaweza kuuchonga mti, ariko ubugome buragwira, lakini ubaya kabisa ngo unazidi. ca mikono 50. Ilikuwa ni ya mita 50. Iyo asongoza ica 10 nticyari kumwisha, Si angeweka hata ya 10 ingemuua tu. asongoza igiti Na akaweza kuichonga mti ca mikono 50, ya mita 50. asezeranya inshuti ziwe, Na akaweza kuwaahidi marafiki zake, arababwira ngo Moridekayi akawaambia Mordekai ejo azopfa. kesho atakufa. Iryo joro Usiku huo huo mureke tuimanisho. tatumpe Bwana utukufu. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Amen. Buca Moridekayi ari bupfe, Karibu Mordekai kucha afe, ariko hari operation bari, lakini kuna operation ambayo walikuwemo, bari imbere y'Imana bahaba, walikuwa mbele za Mungu wakiomba, baje imbere y'Imana we, basi basenga n'umubabaro, binginga Imana we, baturibyaho Mana ya Isirayeli, niwibuke isezerano, baje imbere y'Imana, basenga n'umubabaro, binginga Imana baturibyaho Mana ya Isirayeli, niwibuke isezerano, niwibuke isezerano, niwibuke we, niwibuke isezerano. tuzamurira Imana icubaye. inua utukufu kwa Mungu. Haleluya! Reka nongere ngusabe, Wacha nikuombe tena, mu bintu zose uzibagirwa, kwa vyote utakavyosahau, ntukibagirwe kuja imbere y'Imana. usisahau kwenda mbele za Mungu. arico yambwiye ndi mu butayu nsenga Uzohararuka ibindi byinshi, Uweze kuchoka na mambo mengi, uzanamuke ku bindi byinshi, utoke kwa mambo mengine mengi, ariko lakini amavi yawe magoti yako ntukayima amasengesho, usiweze kunyima maombi. amajoro yawe, Usiku wako, ibitondo byawe, asubuhi zako, ntukabura imbere y'Imana. usiweze kukosa mbele za Muririmbyi yaravuze ngo maji. Akasema haleluya, haleluya, mu gihe cyo gusenga, kwa wakati wa kuomba w'amasengesho yacu, maombi yetu, ngo azaca imbere y'Imana, anaenda mbele za Mungu,
ngo agakomanga ijuru na anaweza kubisha mbingu ngo ashaka kureba Imana na akitafuta kumuona Mungu. mu bihe byo gusenga Kwa nyakati za kuomba, amasengesho yacu maombi yetu agera kure cyane anafika mbali sana ngo azatambukana inyenyeri na anapita hata nyota. umutima w'umuntu Moyo wa mtu uje imbere y'Imana naenda mbele za Mungu haleluya ugakomanga urugi na kubisha mlango gushaka kureba Imana kitafuta kumuona Mungu. noza la rebarde croche Haleluya. hello manda la profare Hallelujah. tamaro yuzuye Hakuna amani iliyojaa twabona muri iyi si ambayo tunaweza kupata kwa duniani. data gusa Kwa Baba pekee ngo niho hasendereye amahoro ndiko kumejaa amani. umutima uzatuza Moyo ambao utatulia ngo n'umuco uzaba mwinshi na hata nuru itakuwa nyingi ngo niba dukurikije kama tunaendelea kufuatilia inzira y'amasengesho njia ya maombi. haleluya Haleluya. Bwana sisiwe sana Amen. niba dukurikije Kama tumefuata inzira y'amasengesho njia ya maombi, Hamana akomeza ubugome ubaya Mordekai akomeza amasengesho Mordekai akaendelea na maombi. Hamana akomeza ubugome Hamani akaendelea na ubaya. Hamana acura imigambi Hamani akaweka mbinu, aracuragura akaweza kuweka mbinu, araterekera akaweza yinika ibiheko ashoboye byose na akaweka irizi zote ariko anazoziweza. Mordekai Lakini Mordekai aje imbere ye akaenda mbele za Mungu, aganira n'ijuru akazungumza na mbingu, avugana n'ijuru akaongea na mbingu. ijuru naryo Mbingu nalo ngo ribuzasoherusa amahoro likamkosesha Asuerusi wari amani, ufite dosiye yiwe yo kumukura ku na gatebe alikuwa na process yake ya kumtoa duniani. asifiwe Yesu Asifiwe. wari ufite urufunguzo rwo gukura Mordekai ku gatebe Yule ambaye alikuwa na kifunguo ya kutoa Mordekai kwenye kiti, iryo joro ngo abura ibitabo usiku huo akakosa usingizi. bafungura ibitabo byose Wakafungua vitabu vyote, bagera kuri titre wakafika hata kwa title, bagera ahantu ikafika pahali handitseho Mordekai imeandikwa Mordekai. ijuru iyo ryibuse Mbingu ikikumbuka ufite urufunguzo rw'umugisha wawe ana kifunguo cha baraka zako, Satani yibagije mu bitekerezo bali shetani amemsaulisha kwa iryo mamfikira. joro ya buri Usiku bitabo huo anaweza akakosa usingizi, inzira zofunguka na njia zinaweza zikafunguka, zirazofunguka njia zinaweza zikafunguka. ariko Lakini kubari imbere y'Imana kwa wale ambao wako mbele za Mungu wakiwa, kubari imbere y'Imana batara wale ambao, haleluya haleluya, Bwana sisiwe sana amen. kubera ko Imana izisa n'itahaye bibo Kwa nini Mungu ana Zura. siwezi legeza? mwanditsi w'imigani yaravuze ngo Mwandishi ntukagamburuzwe wa Methali ntukemere amesema kugamburuzwa usikubali kuweza kulegea. babwira Satani na Nebukadineza Kamwambia Shetani na Nebukadneza, nubwo mwenyegeza itanura hata muongeze kuni sana katika moto. ariko Iko hii, hari ijuru riri lakini kuna kile mbingu ina inua para kugira abadirikiwe tumwishubahira umwami Yesu Bwana Yesu. haleluya Haleluya. Imana mwituma malaika wawe Mungu akatuma malaika wake. iyo bavugaga malaika w'Imana Walipokuwa akisema malaika wa yaba Mungu, ari Yesu Kristo alikuwa ni Yesu Kristo wa Nazareti. muri Bibiliya Katika Biblia ijambo tutinye neno usiogope byanditse inshuro 366 imeandikwa kwa Biblia mara 363 ambayo inatoshana na siku za moto. buri gitondo utara Kila asubuhi kabla kuamka, imbere yawe hari ijambo rivuga ngo tuti mbele yako kuna neno linasema usiogope. iyo bwije Ikiwa jioni, usiogope. tugiye kugura Yale unataka kutii, usiogope. Kuna Mungu. Ile mbingu imefanya imeweza kumaliza nguvu za moto, imeweza kumaliza nguvu ya moto. Jana tabaka katika moto, Nebukadineza ngo Nebukadneza alipoangalia aratanga akashangaa, aravuga ngo twatayemo aho bataka akasema sisi tunaweka vijana wa, aravuga ngo ari mu wa kane lakini akasema kuna wanne, kandi uwo kane na huyo wanne afite ishusho y'Imana ana sura kama ya mwana wa Mungu, afite ishusho y'Imana ana sura ya mwana wa Mungu. aravuga ngo nimubazane Akawaambia mletee, atanga itangazo akatoa tangazo, aravuga ngo uhereye no akasema tangu leo Imana ya Sadraka Mungu wa Sadraka, Meshaki na Abednego ni Bwana wako. Imana iracecetse Mungu amenyamaza kugira ngo ikoze Satani ili amwaibilishe, kugira ngo amwanyishe amwaibishe. Ya pili,
no kututraining. Ni atufanye mazoezi. Ni training. Kutrain. Huwa anatutrain. Maana yuko Israeli waliotaka. Mungu amepatia wanaisraeli waliopitia kwenye jangwa ili aweze kuwapitiza kwenye training. Ili waweze training. Basi bagabo. Ili watoke waume. Basi bagabo. Watoke waume wa Mungu. Training ya Mungu shaka. Training ya kwanza Mungu anataka kwa ni ya kukaribisha. Ni ya kukaribisha. Hari Imana tabifunze. Kuna yale Mungu asipofunga. Kuna watu ambao hawezi wakaomba hata siku moja. Kuna watu ambao hawezi kupiga magoti hata siku moja. Kuna watu wanaweza bila kufunga hata siku moja. Lakini ukija kutangaza kufanya anaanza kukaribia Mungu. Walikuwa wanajenga. Aramuhamagara aramwihorera. Akamuita akakajenga kako hapo. Imana ibikwiriye kugakuramo. Mungu lazima aiondoe kidogo. Mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 katika Kumbukumbu la Torati 32 umurongo wa 11 32:11 nawe nkadusomera atusomee. Ndi hafi gusoza Tuko karibu kugira ngo kutamatisha tuze gusenga ili tukuje kuendelea na maombi. Yego. Nyuma yo kutwigisha kudutraininga kwegera Imana, baada ya kututrain kukaribia Mungu, izisubira kadutraininga kugira ngo dukamure mu butesi. Mungu anatutrain ili aweze kuondoa kaujinga, ubutesi bushire, kudeka kuishi, tuba abagabo b'Imana bakomeye, tuwe waume wa Mungu ambao ni wakamilifu. Paulo yaravuze ngo, Paulo akasema, inzi gukorera Imana mpazi, najua kumtumikia Mungu nikiwa nimeshiba, ariko nzi no gukora na hata najua hata kutumika nikiwa nina njaa. Inzi gukora kuzuba, najua kwa jua kumtumikia Mungu, no mumbeho ndani, na hata kwenye baridi kali najua kumtumikia Mungu. Inzi gukorera Imana mu mahoro, najua kumtumikia Mungu kwenye amani, ariko no mu ntambara, lakini pia kwenye vita pia najua. Imana yari yaramutrain, Mungu alikuwa amemtrain mu buryo agera mu mbeho ntayiti, akifika kwa baridi hata asiogopa, agera mu zago ntabiti, akifika kwenye maajabu na jambo Paulo baramufataga bakamukwita. Paulo alikuwa anachukuliwa na kupigwa na kutandikwa. Niba atari Tesalonike ni Beroa, kama si Tesalonike ni Beroa, baramufashe barakubita basiga bazi ko asa no amepigwa karibu kufa. Abigishwa baramufata, wanafunzi wakamchukua, bamutiburira mu gitebo, wakaweza kumrusha huko nje, bararekurira mu gitebo, wakaachia yeye huko nje ya nuko hirya y'umuji, huko nyuma ya jijini, ngo atibuke gutya avuye mu gitebo. Alafu alipoangushwa huko nje, yambayambuka nk'akayora atangira gutarama, akavuka akaanza ibada, atangira ikindi gitaramo, akaanza ibada huko. Ariko wewe bagutibuye, lakini wewe wakiwa wamekuangusha hivi, umuntu uva muri korali, unaweza mtu anakuja kwa wanakwaya, umuntu uva muri korali, mtu ambaye anatoka kwa wanakwaya, ariko nyine ntabayirimo, lakini hayumo. ngo gusa ngo undi bamurebye neza, bazayinjira ntibamuramutse, eti anaingia wasimsalimie, ngo hari wasose wa munsi ngo asanga ari bari kuvuga, eti ametoka siku moja akapata yeye ndiye anaongelea, korali ngo irarangiye, kwaya akatoka. Iyo ujinga, huo upumbavu, iyo ujinga lazima iondolewe, maana igomba kubukura ubwo butesi. Iyo ujinga niba Imana igushaka, kama Mungu anakuhitaji, lazima iyo ujinga iondolewe. Harabayumbe bibagiwe ikiyumbe, kuna ombezi waliosahau kuomba kubera gusa kwa sababu yuko atabonye mikoro, eti kwa sababu hajaona microphone. Iyo ujinga, hiyo ujinga izogutaramisha, itaweza kukukalisha, izogutaramisha mu butayu, itakuweka jangwani, kuzogeza ubwo butesi bukamutse, mpaka huo upumbavu na ujinga uondolewe, ugasubira imbere y'Imana, na kuweza kurudi mbele za Mungu, ugasubira imbere y'Imana, na kurudi mbele za Mungu. Wahabonye havuze gute? Gutegeka kwa 2:32-11 nkuko ikizu gikangura ibyana byaco, ikizungo kiza gikangura ibyana byaco, kigahungiriza amababa hejuru yabyo. Banza wumve, Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mundebe, Bwana asifiwe sana. Haleluya. Asifiwe Yesu. Amen. Ikizu tawi kiza kigira ibyari bibiri iyo kigiye gutera amagi. Uwanga inafanya makao mawili ikitaka kutaga mayai. Gifata icyari ciza kirimo amapamba, inachukua makao yake ya kwanza inaweka
akaba arico gitereramo, akaba arimwo gituragira. Alafu sasa inaweka mayai hapo, alafu hapo ndipo itaweza kutaga mayai hapo. Igafata icyari cya kabiri, Alafu inachukua hiyo makao ingine ya pili gikoze mu mahwa, ambayo imewekwa kwenye miiba, gitegereje byazana ngo uburyo bizava mu butesi, ambayo itangojea hiyo watoto itoke kwa ujinga. iyo bitangiye kumera amababa, Zikianza kumewa mabawa, zumva biri comfortable, ikisikia ziko comfortable, ameze sawa, ipo sawa kabisa. ukora abantu nigeze kuja mwivuga butumwa Nimewahi kwenda injili, mukarevera mkewe reverend, abantu bari banyakiriye, pahali walikuwa wamenikaribisha, aravuga ngo uyu mugoroba sinaje mu materaniro, akasema jioni hii sijakuja ibadani. twageze ni mugoroba, Tulifika jioni, ngo nariko ndabika ikiganiro cha Scovia, nilikuwa naangalia mazungumzo ya Scovia, afite remote mu ntoki, akiwa na remote mkononi, ngo nukuri ndamukunda bitangaje, eti nampenda ajabu. ikiganiro kuri YouTube kitenda kuhava, Mazungumzo yako kwa YouTube na hayatoki, amateraniro asiwe, ibada aweze kukaa, yarengeje yicaye mu ntebe, akikaa kwa kiti, ayegamiye, akiwa ameweza kusegamia, urabushoba hangu hagarara, na remote mu ntoki, akiwa na remote mkononi, ahayisetsa, akiwa anacheka, ngo amateraniro yashize areba, eti ibada imeisha, akiwa anaangalia, ari muri jo gitaramo, akiwa huko kwingine. iyo ujinga Bwo bujinga mungatayondo, mani zobukuramo, tayondo mani zobukuramo. bisavye yuko uva muri comfortable zone, Lazima utoke pahali unajisikia kuwa huru, bisavye kwimana iguha penina, lazima Mungu akupe penina akabanza akagukanda, na aweze kukufinya, akagukanda, akufinye, akagutumira umukozi w'Imana penina, na akutumie mtumishi wa Mungu ambaye ni penina, akagutuga, na akufinye, umutima ukaza wenda guturika, moyo karibu ulipuke, uko wenda guturika, vile karibu ulipuke, ukaje imbere y'Imana, naenda mbele za Mungu. ubutesi bwashize, Hiyo ujinga ikiwa imeisha, ukabwira Imana na kumwambia Mungu, ngo nubwo nkeneye umwana, hata kama anamhitaji mtoto, ariko nawe ukeneye umukozi, lakini nao unahitaji mtumishi. mureke duimane. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya, haleluya, Bwana sifiwe sana, Asifiwe. ikizureni. Kwa hivyo tawi, iyo abana batangiye gukura, watoto wakiwa wameanza kukomaa, ticemera yuko bakurira mu butesi, haitakubali waweze kuendelea kwa ujinga huo. ibakura muri cacari ciza, Inawatoa sasa kwa makao hiyo nzuri, ikabashira muri cacari camaho, alafu inaweka kwenye makao hiyo ambayo imeweka bwaza bwigira gutya, ikigeuka hivi, amaho akabushomba, inadungwa, bukamenya yuko ibihe vyahindutse, inajua sasa nyakati zimebadilika. cyarangiza, Alafu nahanga hasomye, ni hapo amesema, cyaje kubigisha kuguruka, ikienda kuwafunza kuruka, kikamufata na kuwachukua watoto wake, cyagera mu kirere, vitoto wakifika huko angani, kikarekura, na anawaachilia, kikarekura, alafu kuachilia, icyana kikajwigira, kitoto kinalia, kitoto kinalia, ndapfuye we, mimi nakufa, none uku kwezi ndi kurangira, huu mwezi utaisha, none uyu mwaka nduzara, huu mwaka uishi, none hii ndasindayizaa, hii mimba sitaizaa, none utibizakunda, kweli haitakubali, none uzerekera he, nitagelekea none mucharo zara, hata huko ushago none imekataa, ni gishoro chara, hata capital imekuwa ndogo. uzichima nili gukora, Unajua kile Mungu anafanya? inaondoa ujinga, Maana kila kuramu upumbavu, inaondoa ujinga, Mungu anaondoa upumbavu, inaondoa upumbavu kabisa. Mungu anaondoa upumbavu. Mureke duimanisho. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya, Haleluya. Bwana sifiwe Amen. Kwira gutreninga, Mungu anakutrain, kwira gutreninga, Mungu anakutrain, yarangiza, alafu ngwigakora iki? nafanya nini? kigatanda amababa, kibajana, Yego, kikabiheka ku mababa yaco. Asubiremo, subiramo, waruha hose, twari twagiye. Kigatanda amababa, kibajana, kikabarekura, cyarangiza kikaja munsi, kigatanda amababa yacu, kikabiheka ku mababa yaco, byazana bikaza, Hivyo vitoto vinakuja bikagwa ku mugongo wa nyina, na kuanguka kwenye mgongo wa mama. guhetse ku mugongo wanje we, tachuzaba, Guhetse ku mugongo wanje, tachuzaba we. guhetse ku mugongo wanje we, tachuzaba, Guhetse
nguhetse ku mugongo wanje ntacyo uzaba humura we ntacyo uzaba we nguhetse ku mugongo wanje ntacyo uzaba humura we ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanje ntacyo uzaba humura we ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanje ntacyo uzaba humura ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanje ntacyo uzaba ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanje 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 nguhetse ku mugongo wanje ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanje ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanje ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanje ntacyo uzaba humura ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanje ntacyo uzaba ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanje ntacyo uzaba ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanje ntacyo uzaba ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanje ntacyo uzaba. Haleluya ibihe byangezeho bitera kwiheba kareba imbere yanjye ntabona umwijima niko kugira ubwoba batakatane mamiko wambwiye ko utazasiga njyenyine aho besuriye biraho shorewe chititege niko kuviziwe bigira riti urugendo rwawe ide warutangije inakiza rusohoza 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 nguhetse ku mugongo wanje ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanje nguhetse ku mugongo wanje ntacyo uzaba. Haleluya. tugiye kubyina igisirimba Takucheza kisirimba. haleluya dusenga Imana. Tuombe Mungu. Uyu mugoroba tugiye kubwira Imana. Jioni hii tunataka kumwambia Mungu. Uyu mugoroba tugiye guhamagara ijuru. Jioni hii tunataka kumwambia Mungu. Uyu mugoroba tugiye guhamagara ijuru. Jioni hii lazima tuite. Uyu mugoroba hari ibyo tugiye gukura mu nzira. Kuna yale tunataka kuondoa maishani. Uru rugendo rwawe ije warutangije ninanzuza rusohoza urugendo rwawe ije warutangije ninanzuza rusohoza urugendo rwawe ije warutangije ninanzuza rusohoza urugendo rwawe ije warutangije ninanzuza rusohoza
kubyina igisirimba. Alafu ndipo utaweza kucheza kisirimba. Bwira Imana uyu mugoroba. Ambia Mungu jioni hii. Bwira Imana uyu mugoroba. Ambia Mungu jioni hii. Wibwire ngo iguteturure. Ambia Mungu aweze kukusaidia. Ikwibuke iguteturure. Mungu akuondolee laana. Mungu akuondolee aibu. Mungu akuondolee aibu. Imana igukureho igisuzuguro. Mungu akuondolee aibu. Imana ikwibuke. Mungu akukumbuke. Igihe cy'ubutayu gishire wihere. Wakati wa jangwa uisha ndani yako. Igihe cy'uruzera rigishire. Wakati wa kuzunguka uisha. Ubwire Imana uyu mugoroba. Ambia Mungu jioni hii. Wibwire ngo harageze. Ambia Mungu imefika. Harageze. Imefika. Harageze. Imefika. Haleluya. Haleluya. Asisiwe Yesu. igihe kirageze Mana we bintera kwiheba Nikakugira ubwoba ndataka cyane mwami ko wambwiye ko utazasiga jyenyine Yesu geraho shobewe chititaga nikakubishingiwe rimbwira uru rugendo rwawe rukaba rutangije ninashoza gusohoza uru rugendo rwawe rukaba rutangije ninashoza gusohoza uru rugendo rwawe rukaba rutangije ninashoza gusohoza Reka mbasabe dusenga Imana. Cyane tuombe Mungu. Mungu wa Ukoresha ijwi ryawe. Utumie sauti yako. Mungu mwenye Ubungura akanwa uwezo kawe. Uweze kufungua kinywa Ugira chako. isugira Imana. Uweze kumwambia Mungu jambo. wewe waweza Reka yote Revera tuje imbere. Wacha Reverend aende mbele zetu. wastahili heshima na utukufu Haleluya, haleluya. uweza yote hakuna neno lisilowezekana Amina habari. watu waangalie watujue kuelewa Hakuna neno. jioni ya leo tuanze mbele zako Atatenda. nahitaji uongozi wako Tabara. Atatenda. nahitaji usaidizi wako Bwana tushike mkono Bwana tusisahau utukumbuke Lisiloweza. utukumbuke Mungu Atatenda. wajua shida ya kila mmoja wajua tatizo la kila mmoja wajua magonjwa wajua shida lakini wewe waweza yote Mana mwisina jaya. Baba Mana mwisina jaya. tunakuomba Baba Kori milimo nibitanga. tunakuomba Baba Kori milimo nibitanga. tunakuomba Baba Kinguri mijango. enda kufungua milango Kingura marembo. enda kufungua milango Mwisina jaya. enda kufungua vunja nyavu vunja milango ya ibilisi Roho Mtakatifu Atatenda. tenda miujiza kwa maisha yetu Atatenda. tuonekane Mungu ndiye Mungu tusikilize yatenda miujiza tenda ishara mara Kuna neno. Lisilowezeka. tuone mkono wako tuone baraka zako jina lako litukuzwe leo na hata milele naomba tukuamini katika jina la Yesu Kristo amen Hallelujah. Reka dukurire Imana ubwatsi. Ariko tubanze dushauke. Tushangilie Mungu. Kwanza tushauti haleluya. Haleluya! eh Twongere dushautinge haleluya. Tushauti haleluya ingine. Dushautinge haleluya z'ubutsinzi. Tushauti haleluya za ushindi. Haleluya! 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 Amen. Nashura. Piga hivyo. Intwaro zose zukuriwe tuzamuke wa musozi wera umbwira abasigaye begere atebe bitwaza intwaro zose zukuriwe tuzamuke wa musozi
ntazibagirwa, ntazabagirwa.